Mayap asisilimpo kaya katamuan, Miyerkules, kapat ng aldo ning Oktaba ning Paskwa. Pakiabetala po king kaya katang banala misa, para king kapasalamatan, Reverend Father Deo S. Galang, king kayang 27th sacerdotal anniversary, apag marangle king karelang 13th year anniversary, Malu Mercado and Children, para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaytan, Jos Go, Mark Timothy Rivera, Evelyn Buan Smith, para king personal kayadwanan, Amalia Mariano and family, Herminio Lynette Nucum and family, Eleanor Ventura, Kingerto Agurto and family, Phil Janet Castro and family, Tess Tongyo and family, Joan Jet Lansang, Joy Espino and family, Bernie Baby Hanson and family, para king malagwang kapaldanan, Glenn Quezon, Dalisay and Ermitano family, Lovelyn Joyce Ocampo Garcia, Claire Serfida Navarro, Janelle Beatriz, Janice Eloisa, Leticia Sunga, Alicia Lustre, Ariel Atienza, Noel Torno, Henedina Maglalang, Marilu Deirit, Medi Kapati, Eli Benzon, Janine Micaela, Leonida Reyes, Teresita Coronel, Jane Valdivioso, Agamenon and Karen Kapitli, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawan, ding kapatad tamong mayangon na biye, Francisco Lapid, Lay Mateo, Peter Joseph Nepomuceno, Edna Parker, Alfonso and Lourdes Mercado, Michael Wiley, Silerio Lloyd Balgan, Janet Tulio, Predesminda Jafar, Vito Roa, Daisy Dayadante, Jacinto Francisco Jr., Eupemia Silab, Juan Florelo Makapinlak, Gloria Limpin Manalili, Connie Malangen, Norma Pacheco Santos, Father Lamberto Pasion OP, at ding sablang kaladua kim purgatorio. Talakad tamo po, ikantay dalita pamuklad. Iyay ngaldo, gyewana, ninggi
tamo magsaya tamo, tiyaying aldog ning Ginoo. Alleluia, alleluia. King Legyoning igpam po ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaante mo rin, maya pa sisilim po, maya pat sisilim po amo. pagmasusyan tayo po ing misang iti, king kapasalamatan, king grasya ng Diyos, at yung king busal tamo, kay miyaluang paralan. Abayan niyo ko po, magpasalamat ko naman, king grasya ng pangapari. For 27 years, we were ordained April 7 at the Cathedral of San Fernando. Kaya ko po di Father Bong Feliciano, Father Ed De Leon, Father Jess Manabat, and Father Paul. At karing kaya katamo pong intensyon na biyabeta mo po, ganakantala rin kaya katamong panalangin, at karing panahon mikasala tamo, at tayo akilala ng Diyos kimbusal tamo, magyan tamong kapatawaran. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iliwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluhan na katamo, at king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Itangan po, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan, karing taong maya kapilubluban. Pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, pauli ng mahulamong ligaya. Ginong Diyos, ariring banwa, Diyos ipang mayupaya, Ginoo nakabuktong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ipa, Ikaw milalakok ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Ikaw milalakok ing kasalanan ng yato, tanggapan mo dalangin mi. Ikaw makaluklok mananing Ipa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod ka santo-santusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod ka katas-katasan ni Yesu Kristo, kagumning banalay Espiritu, king ligaya ng Diyos ikpa. Amen. Manalangin tamo. Ganakan tala po rin kaya katang panalangin, di kaya katang intensyon, kayang misang iti. O Diyos sa igpami, kaniting time ti mapami sulu-sulu, babiya mo kaya kaming tula, ning pamanalala, kim pamanyubli ng Miebe Kristo, papunta kim bayong biye. Kapamalataning tula, banuahan mi sanang pagmasusyan, miyatad kami sana king tula ning biye nga langanga. Iti aduan mi, kapamalataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari king kametong aning balan Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libruning dapat ding apostol. Misa na Aldo, papuntala ring templo, ri Pedro at Iwan. Alas 3 na linggap panapon kanita, oras para king pamanalangin. King lele na ning pasbul, aaw sandang pasbul amasanting, ating metong atawong lumpo. Katutubo na ing pangalumpo na. Darade aldo-aldo, king lele na ning pasbul, ban magpanimus karing taong lulub king templo. Inyang ikit na
lulubla ri Pedro at Juan, meniawad yang limus karela. Linawe ring maratna di Pedro at Juan ngarang. Lumawi kakya kami. Linawe nala panayan ng atin lang ibiyek keya. Dapot nga ng migsalitang Pedro. Akong bitasang pera. Dapot dinanda ka king atsu kanako. King lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret, lumakad ka. Kanita inabot ning Pedro inggamat na at sinopaning tinakad. Kanita mo rin, mirinan lang sikanan ding bitis na at bukong-bukong. Mi palundagya, ikwa ng mekatalagad at megumpisayang linakad. Kaybat, tikyana lang linob king templo, nga nang lumakad, nga na nang lundag, pupuriya at pasalamat king Diyos. Ikit dering sabla, king kalakadya at babye kapurian king Diyos. Akilalara, yaing taong sadyang makalukluk, magpalimus king lele ning pasbol amasanting ning templo. Menga pamulalala at mengasdan. Era abot isipan nung makananuyang kinayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, ing yato mitmuya king ganaka ning Ginoo. Ingyato mit mo yung ganaka, ning Ginoo. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo. Maus kayo king lagyuna. Sablang kayang depatan, karing tao kaya kong sabihan. Magkanta kayo para king Ginoo, pagkantayeng kapurian, at ibali tayo ing makapagmulala ng depatan. Ingyato mit mo yung ganaka, ning Ginoo. Tumula kayo uli ning banal ng lagyo. Bustan lang tumula, ring sablang sasamba king Ginoo. Panintonan niya ing Ginoo, at ing si kanana, ing pamagdulap king Ginoo, eyo sana kakalingwan. Ingyato mit mo yung ganaka, ning Ginoo. O lahi ng Abraham at alasuyo na, o anak ng Jacob, a pinili ning Ginoo. Ing Ginoo ya ing kekatang Dios. Ding kautasana para king mabilog ayatula. Ingyato mit mo yung ganaka, ning Ginoo. Ene kakalingwan ditman ing keyang kasunduan. Ing pangako karing libo-libong lahi. Ing kasunduan na gewana kang Abraham. Ing pangako na kang Isaac, deti tuparan na langan. Ingyato mit mo yung ganaka, ning Ginoo. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap abalita. Iti ay ngaldo at tinatag ning Ginoo, sukatang tumula at magsaya. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya kaante mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King Aldo muring ita, dingadwa alagad papuntala king baryo ausandang Emmaus, ating dinabing metong a kilometro indayo na manibat Jerusalem.
pipagsalitanda, ing sablang mga palyari, kabang mipagsalitala, mikukutnanan la, linapit Yesus at may kiyagnan niya karela. Ikit de dapote de pitasang akilala. Kitna ng Yesus, nano yung pipagsalitan nyo kabang lalakat kayo kindalan. Tinok ng la, bit mong lungkot, ngara kang Yesus, ing metong milgwang Cleopas, ikayo na mo dili ing manok na nga Jerusalem and mikibalo, king bage kay iba't pa mong may palyari ka rin, nga nang kinutang nanong bage, pekibada, ring bage, may nga palyari kang Yesus, ning Nazaret, yung propetang may paya ken dapat ang pongamanong kingarapan na ning Diyos sa ating sablang tao. Demandare, ning kaya kaming pamuntok ding pari, ating makatuwa ning balen, ban miatulan niyang kamatayan at pepapako te keng krus. Iya pa naman ning asahan ming magdigtas king Israel. Subali pa kanita, ikigat longaldo, manibat ninyang milyarita, may bigla ka kaya kami, kimbelita daring mapila na babay kaya kami. Mintala kanu, kutkutan, nanding abak amaranon, at eredis na nimbangkena. Migbalik lat sa sabyanda karing menakit, yakanung anghela sinabi karelang mabiyay Yesus. Mintala naman ding kutkutan ding mapilan kaya bemi at makanyan pin ing disnanda dapat ere manikit Yesus. Kanita sinabi ng Yesus karela kapurulya naman isip hanggang eni papaniwalan ing sablang inulanan ng profeta ewari kailangan niya ing Kristo dumalan niya king sablang bagay iti, baya lungup king kaeriana, at selesaya ng Yesus karela, ing masasabi ka rin kasulatan tungkol kaya, manibat ka Moises, at ka rin kasulatan dareng profeta. Miraras na laking baryo karela, papunta, at pepawagan ng Kristo, Yesus, ay sundunin kayang pamaglakad. Dapat pinigil deng ara, tuki na kayo kaya kami, lalbog na ingaldo at daralumdum na. Inya tinukiyang sinalangi karela, inyang kasulo na laking pamangan, king wayang tinape at pepasalamat sa keng Diyos, pemiraso na yung tinape at binyen na karela. May buklat lang mata at akakitra king Yesus pala, dapat biglayang may wala keng paniman manda. Ngara king metong at metong, inya pala bala mo milalablab katapuso, kabang pisabyan nakatamo, king dalan, at lilinawane kay katamo, ing kasulatan. Kanita mo rin, linakad lang migbalik Jerusalem, disnanda lang mitipon-tipon ding 10 metong, ading aluang kayabera, at sasabing, tutuyapin sinubling mebing ginu, pepakit siya kang Simon. Belitada ring adwa katao, ing milyari kabang dalan, at nung makanado dahil akilala yung ginu, inyang pemiraso na yung tinape. Kapatading may pabalita, kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. maya pa sisilim po kaya kayo nga. Recognizing Him. Akilala tayo. There are different ways to recognize person. Ang giyang eme manakairapin tao, giyang eme paikit ng kaya akilala me. There are traits
there are signs, there are marks or telltales or signatures na chuya. Nengkaya lay manin tao pero walo mo chuya. Dinala niya ka rin. May give you an example. Yung dating parish priest natin dito, si Monsignor Sito Sison. Kasama ko siya noon sa Sakop, especially during the Pinatubo times. Magkakasama kami doon for some years. He was in charge of one commission, and I was working for the Social Action Commission. And we shared the same refectory, the same kitchen, and the same tables for our breakfast, lunch, and dinner. So may ilan nila kaming pari doon. Kaya lang si Apong Sito, yung dating parish priest dito sa Pambato, siya ngayon ay parish priest ng Porac. Ang ugali niya, hindi siya kumakain ng yolk ng itlog. E pumamang kitang maluto ng ebon. Ingka kanana mo itang maputi. He only eats the white part of the egg. Either it is boiled egg or fried egg. Kaya kuminsan, may panahon naman, hindi pare-pare yung schedule namin. Si Monsignor Sison, pwede siyang maunang kumain sa amin. Or kuminsan ako, meron akong schedule, mauna silang kakain sa akin. Alam na alam mo, pag kumain na si Monsignor Sison, you recognize, may ngane, you look at the eggs, makikita mo yung mga itlog, walang puti. Puros lang waluto. May nga ni Monsignor. Kumain na siya pusito. Kasi yung itlog puro yellow na lang. Maybe you can mention examples like that. The post-resurrection stories, the post-resurrection narratives, yung mga kwento pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. They are usually narrating a story of an encounter with Jesus, but He was not easily recognizable. Ang mga kwento, pagkatapos ng muling nabuhay si Jesus, karamihan ng mga kwento, nakakaharap siya, pero hindi siya kagad nakikilala. Maybe there's a certain transformation in Him, unlike before He was alive, literally. Bigyan ko ng halimbawa. Yung gospel yata kahapon, Mary Magdalene was crying, or gospel yata bukas, Mary Magdalene was crying. Kasama niya si Jesus. Hindi niya na-recognize. She thought He was the gardener. Akala niya hardinero. Hindi kagad nakilala si Jesus. Bukas yata yung si Jesus hindi siya kagad makikilala. Mapapagkamalian pa siya ng multo that he is a ghost. Another way also, in the gospel during the Resurrection Sunday, John, the beloved disciple, tumingin lang siya. Hindi man siya pumasok. Nakita niya yung telang pamburol, nakatupi on one side. And then yung tela ginamit sa ulo niya, nakatupi on the other side. Pag kilala mong kilala ang ugali ng tao, pag alam mo style ng tao, alam na alam mo, gawa niya yan. Ugali niya yan eh. It's a signature of His presence. Do you remember when they went back to their life, nangingisda na sila, they were already fishing, balik sa dating ugali. Magkakasama sila, they were in a pensive mood. They were fishing. Again, there is this man by the lake shore, nakatayo siya. Did you catch anything? Meron na ba kayong nahuli? And then, sumignal sila, wala. And then Jesus said,
Cast your net on the left side. You will catch something. And then when they threw their nets, again, like the story in Luke chapter 4, 1 to 11, they caught a lot of fish again. And then when they caught a lot of fish, John, the beloved, looked at the lake shore. Hindi siya nakikilala, malayo. It is the Lord! It is the Lord! They recognized Him by the bountiful catch. There are different ways to experience this. That we recognize the Lord indirectly. Maybe hindi mo siya kaharap, literal, but you can sense, you can feel, nandito ang Panginoon. The gospel today, the walk to Emmaus, they did not even recognize Jesus. He was already walking with them. Cleopas and his companion did not see Jesus, did not even recognize Him. Nagtanong pa sa kanila, ano pa yung pinag-uusapan ninyo? And then, tinignan pa siyang ganito, hindi mo alam yung nangyari kay Jesus? Ikaw na lang hindi may alam sa balita? Ang nangyari sa Jesus na inaasahan naming maging tagapagligtas ng Israel? And He was crucified, condemned, and He was killed. Kaninang umaga nga, may bali-balita, nabuhay siya muli. And yet, they looked very, very sad. They were downcast. They were defeated. Sometimes they call this gospel not walk to Emmaus, but an escape from Jerusalem. Parang tinatakasan nila yung kalagayan na malungkot at nakakatakot sa Jerusalem. They did not recognize Jesus. How did they recognize Jesus? It's from a hindsight. Nung biglang bumukas ang mata nila, suddenly, kasama na pala ng Panginoon, they did not even notice Him. When Jesus broke the bread, took the bread, gave thanks, broke the bread, and gave it to them. And then they recognized, it's the Lord in our midst. At biglang nawala si Jesus. My dear friends, they recognized and said, kaya pala, our hearts were burning while He was with us, while He was discussing the scriptures, and we had sat down with us at table. Alam na alam mo, nandito ang Diyos. Like Jesus, He joined them. When somebody accompanies you, may kasangga ka at may kasama in your journey. He listened to them. Ano bang nangyari? Ano ba yung nararamdaman nyo? No? Ano yung naisip ninyo? He listened to them. He opened to them the scriptures. He taught them. And then at table, He sat with them and broke the bread as He gave thanks and blessed it and gave it to them. My dear friends, in this time, it's very difficult to recognize the Lord's presence. Hindi tayo makalabas, bawal magsimba, lalo na dito sa Angeles, bawal ang congregation. Napakahirap ng buhay ngayon sa marami. Marami na naman yung nasaran ng trabaho, nabawas ang kanilang opportunities to earn. Ang iba talaga lumalabas kahit kailangan nilang magtrabaho. A lot of things are frozen this time. And sometimes you can say, nasaan ang Diyos? I do not see God. Like Cleopas and his companion, they did not feel good about the situation. The bad news. It's very sad. And yet, can we recognize the Lord in those who accompany us? Yung mga taong nagiging kasabay natin, our companions, na hindi tayo iniiwan sa ating mga nararanasan in our journey in life. Do you have somebody who listens to you, not judging you, listening to you, your frustrations, in your fears and your anxieties? Somebody opening possibilities for you, for the Word of God, to listen and share table and break the bread. Those who reach out to help you,
those who reach out to support you in your dire and difficult situation. I tell you, these are signs, these are signatures, these are marks that the Lord is with us. Hindi mo talaga makakasulubong ang Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos literally, especially this time. And yet, as the gospel tell us, even after resurrection, they did not only see the Lord directly, but they recognized Him. Nakilala siya. In the gospel this coming Sunday, natakot din sila. Suddenly, Jesus was in the midst of the hiding disciples behind locked doors. And when Jesus said to them, "Peace be with you," and then He showed His hands and His side. Parang hindi siya masyadong nakikilala, pero nakita nilang sugat ng Diyos, nakilala nila the Lord is with them. Recognizing Him in His own wounds, in His own pain, He shares with us. Alam niyo po yung mga fingerprints. Halimbawa ito, hinawakan ko yung microphone. O hinawakan ni Michael, binigay niya sa akin. May fingerprints ito. Halimbawa, yung mga television ninyo, hinawakan mo yan, may fingerprints yan. O kaya yung doorknob. Kung saan ka nagpunta, usually yung mga mayroong sogo, mayroong mga people who are experts to see the fingerprints. Pag hindi na tayo makapirma, matanda na tayo, fingerprints na lang. Did you know that their fingerprints are signs uniquely yours? They are your signature of your presence. Kaya nga po, ginagamit lang natin ang signature pag may problema, di ba? May nagnakaw, may krimen, may nangyaring masama. Pero can we also look at fingerprints from a positive point of view? Na para bang tanda, nandito ang Diyos. They are fingerprints of God. Mayroon bang taong mapagmahal sa buhay mo? He's a fingerprint of God in your life. Mayroon bang taong masipag? He's so orderly and clean. Next to cleanliness and orderliness is God, godliness. Pag maayos, malinis, areglado, yan ay tanda, nandyan ang Diyos. When there is order, when there is truthfulness, when there is forgiveness, there is kindness. Pag mayroong tumutulong sa iyo at wala namang inihintay, yan ang tanda ng marka ng kamay ng Diyos. May we become experts in recognizing Him. Sana maging mabilis ang mata natin, ang kaisipan natin kalooban, makilala natin kaagad ang Diyos ay nandito kasama natin. Let us recognize Him. In my 27 years as a priest, I always see the hand of God assisting me, even in the most difficult times. Only to realize the experiences I went through from a hindsight, looking back, like the Emmaus story, you realize the Lord has always been with us and He never abandoned us. That is one thing personally I would like to witness to in my humble life, in my own ways and experiences. Indeed, I could testify in my priesthood, in my personal life, Jesus is always with me. And this priesthood is a gift to me. But this gift is not for me, but actually it is for you. That this priesthood is meant to serve you and to serve our church and to serve His people. May this priesthood given to our church be a way of recognizing the Lord is also in our midst. In my unworthiness, in my own sinfulness, in my own humanity and weaknesses, the Lord uses this humble servant to manifest not my goodness, but the mercy and the goodness of God. And to this I praise Him and offer Him my personal thanksgiving. And to all of you who have been signs of God and the hand of God in our midst and in my life. May God bless us all, the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. King kaligayan ng Paskong pamanyubling mebye, manalangin tamo ka rin kaluguran tang kapatad, igpapakiramdaman mo yung panigapuda, rigya kang anak, karing sablang tao, nga tangan pong makibat, Gino, akilara ra kasana, King pamamirasong tinape, itangan po. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para ka ring magmalasakit king balayan Kristiyano, bangmit mong sipagandang agampanan ing karelang katungkulan, at ikatiwala na karela ning mayap apastol, ipanalangin taking Ginoo. Gino, akirara kasana, King pamamirasong tinape. Para king metoyato, bang makinabang niya king kapayapan, amanibatan kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, akilala ra kasana, King pamamirasong tinape. Para ka ring kapatad tamong mibabata king kasakitan, baning karelang kabilyan, miras king ligayang ena asamsam, ning ninuman kapilanman, ipanalangin taking Ginoo. Gino, akilala ra kasana, King pamamirasong tinape. Para kaya katamong makatipon kaniting kapag masusyan, bang maging tunetang talapat itong ating matibe, kapanaligan, king pamanyubli ng mebya Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, akilala ra kasana, King pamamirasong tinape. Ngeni po, at wang tayong sarili tang kapagnasan. Igpa, balo mo ing miyaliwang pibabatan ding tao king kasalukuyan. Pakiramdaman mo sana yung kayaduanan mi, lalo na ring maniga po, at ibiyadat kaya ka ingadwaning manalig a komunidad. Ipagkalumiti kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Kapayapan, kaya kayo payabot na, ning Ginoo kapayapan, kaya kayo payabot na, ning Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamit ka sa palala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo iting sakripisyo, ning kaya kaming pangakabos, at ipagkalub mo kaya kami ing kaligtasan, ayaduan mit, king kaladwat katawan. Itiaduan mi kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka antimorin, iyat na yoreng puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos, aginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos, ingalangangat lubos mo ipaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos sa maragul atula, kaniting aldoning Paskwa, inyang i-Kristo maging sakripisyo Paskwal miya. Yung tunay kordero, milalako, ging kasalanan ng yato.
king kayang kamatayan, sinintang na kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarinat, binalik, ing kaya kaming biye. Ulinita, kabeding sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tuknag ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy banwa, ating labwad king kekang ligaya. O sana, king kakatas, katasan, nuan ya'y daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, marialang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat sa keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis, pasibayin pepa salamat keka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ng anakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao ban kanita, bipatawaran la rin kasalanan, daptan niyo ite, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, diraon mi kaya kain tinapen imbiat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyeren mo kaming matampang, talakad arapan mo bansa mo yu kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, isang teglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugod, susuyo, sasaw, kaya kaming kasalpantayanan. Lalo na rin kapatid kong magmasusi mo naman king karelang pangapari, Father Bong Feliciano, Father Ed De Leon, Father Paul, at Father Jess Manabat, Father Paul Sahagon. Ginoo, tanggapan mo po yung kasuyuan mi. Tanggapan mo po yung kaya kaming grasyang ababye, King Aldoldo, pamidaon, King Santa Misa. Gawan mo kayong karapat dapat, at gawan mo kayong instrumento ni kaya kang amano, ni kaya kang lugod, at ni kaya kang pangayatyo, king Eucharistia.
Ganakan mula naman di kapadadming pepainawan at maninayang subling me, ading sablang meyango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo din Diyos. San Jose kayong esposo, ading sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning balal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin na tiro ng Yesus kaya katangan. Yachubanwa, misamba niyang lagyo mo, datang ke kami, ingkayaryan mo, mi pamintuan niya'y loob mo, ketiking yato, at king banwa, mi pamintuan niya'y mo. Ing kakanan mi, king aldo, ibiyem ke kami, king aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke anting pamamatawad mi, karing mi kasalagya kami, emuke ipay, Saul king tukso, nunay ikabos king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupanin kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye, magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayongan. At kaya kaante mo rin, Pasigta po, di ka kami itong tamo, king kapayapan ng sinubling mebye. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na niyato, nuan la ring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kitking sablang bage, at pagnasang ko yung tagapanda ka, dapat ning paulinan ning ening penandit, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuwari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan yung sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, yung mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata. O mapamakalluluwang po mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi, adwan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal, akasakitan, ke kami, at may kamate ka rin dakalataw. Adwan mi keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, yet chat mo la rin kaya kang makaulong gamat. Ing takot king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi la ring mamuntukan king pambansa at lokal, para king kakayap da ring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi ding Doktor Narcis at sablang didingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pakamalan mo sana ing malausla kay sipan at katawan. Pasiknangan mo ing karelang pamagkatagulaling king sarilida, king pamaglingap karing masakit at mula paboren miyawa kaniting sakit. Panalangin mi naman detang miyawa na, kumaya plasanang malalagwa. Ingatan mo la retang nidingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang mo nabiye. Pakamal mo sana ing grasya kareting masakit at masakit na panahon. Ban magobra kaming mebiyabe, king kakayap daring sabla, at makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasa ng paulining masabal at pamagmalasakit mi karela, para king metong at metong. Mikabyus kami sana ng alang kasasagkulan, kaniting krisis layon ataryan dami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lalam na ning may kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong o kabanal-banal o indun nin Diyos. Emo pasawili nga klis mi keka, kakulangan mi, nunebagkus, ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad mo po. Manalangin tamo. Oig paming malugod, iting pamikisulumi, king sakramento ning kaya kanganak. Agwan mi sana king matwaming biye, apami kasala, at gawa na kami sanang bayo, ake kang lelangan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Kareta po hanggang mag-greet ka na ako, keng text sa pong Facebook. Kung nga po yata apakibatan nga. Dahil na po retang keng Facebook, dakala po retang mag-greet, maya pa oras keng kanakong pangapari. Sabi ko pin po yung pangapari ngayon ni regalo ya po kaya katamok kaya kayo, kimpisamban. May patagon, dadalan mo pa na aking kasuyuan ko. Salamat king Diyos, king grasya niti. At salamat po, kayabe ako lahat na kaya king parokya. Kaya marakal na ako naman po inuman na po, madakal na akong comorbidity po. Kaya na ako man po masikan, masakit ko naman. Pero kaya saup yun, kaya pamisaup-saup tamo, agang ang panantamo po yung kailangan isang banta sana worthily na para king pamangailangan ng Diyos aning daring tao. Bendisyonan da kayo po at king kapasalamatan king grasya ning Ginoo. Ing Ginoo manatili kaya kayong At kaya kaantay mo rin. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo ning igpa, anak, aning banal Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaone, umetamong kilalanan ng Diyos, king kaya katang aldol dobie. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Nagdogewanan ning Ginoo, tumula tamo magsayata.